Ha, indlala emakhaya inzima kulo mnyaka. Angazi ukuthi sizayiphutha njani ngoba le makhaya sazama sibe ulimi kodwa akulalutho lwavunwayo. Savuna nje ongamajodo ongasholo. Akunzima sibili njengemakhaya wona kunzima kakhulu. Lapho napha koBulawayo impuphu yangikhona itholakala nzima. Sizokuyilayinela ukuthi uthole i-20 kg kunzima. Iyabe singe-2 days ungayitholanga. Uzama ukuthi ngithole 20 kg kuphela. Siphakathi kodubo olunzima kakhulu esingakwazi ukuthi sizakuphusha njani. Imikhuhlane kumbe ukungadli kuhle asisakwazi ukuthi uhamba njani. Imikhuhlane isiba mningi. Inkomo emakhaya ngale lapho zafa zifile sibili inkomo eziningi. So asikwazi ukuthi sizaphila njani. La nxa ucabanga ukuthi uzathengisa inkomo uzayithengisela ubani? Uzayithengisela kubani yona ivele izichubele? So sisesimeni esinjani esinzima